lain nggak bisa di durung ayah bila sangat durung dia biar sana ya timur kan waktu ini takun nyurun panas nah dia keisana nak karibatan dia abasa mga benar obra pantag no asos walay ka na ayah maknanya na anak peterkan atau na bisa karibatan na kapitong ranaw na hiram niya kambal ka napsuk ng kanyan ikaw menalakaw matang anak mutuang pinunaan niya syawala mga bayaman ng otabang nababato inukap na miyakang baan na pagarik ko babayakan ini kalimu kawala kauno lumasang ka na sumasakit na badabada ka nakiyani badabada ka natirwang kaso alhamdulillah inda Allah la yarda anil abdi idha atasa fahamid Allah ta'ala mata'ana tumu nabi apakah bayabayan wallah syukuri penian igira miyak kambaan na miyak kagira alhamdulillah na igira miyak kambaan syukur ka tudip tirun ka katan mo ganyan ko na waya makambaan na mama na kagira alhamdulillah na rispasin ka yarhamukallah ikalimu ka wallah o babay alhamdulillah na rispasin ka yarhamukillah o mama yarhamukallah o babay yarhamukillah o bayo jangan katawan paman nabi kamu subeka nang kilo kamu buat kamur kan kawala ada mapakan petua terlalu ya suatu nurun ya tu nah orang yang mau Allah pada pernah karibatan o sabagir kata no tabi benda ni ada na igira ama bukit ko mga nunok na di manabi mga apuame kelala kami ni sama nuto na yung bisa kalana ka na nunok apo ka bisa ano mo na media ko na bukit ko nunok na bubutin na Tagalog mga inuno nabe tabi-tabi po sama nuto na yung mga nunok na mga Tagalog Allahu Akbar Allahu Akbar ayah ya Peter wallah fa imma yanzagannaka min asy-syaitani nazg wa nakagda maka akan maka syaitan akan ngalakhan kalian napasay billah na agaw ka wallah na syekha pagapas wallah ano magda maka ada tarur gana maka syaitan nagila ka a'udzu billahi minasy-syaitanir rajim sakatan na nagketon ka tabir ka mamaranaw mas mana akal kaya ko syaitan na biswallahu ta'ala pero muna yung nakali di puwasya ano bisyarap nakali di puwasya igagaga dakan na kaya kapala nagkaroon ko na gari babakasali ikiralaw na sa gagawi at namiya kalalasan ang mama syaitan at tatabay ka pa na yung liman utulang ya ini mah iya kanya nagak magu istorya dia pernah ngadi liman utulang niya nagyan pa na istorya ya kikabakay basta ka mapapalat ya kakmala wala yakhsha ila Allah nakikilakay nung tabis wallah pinukap kilakay ni syaitan dapat nas kay kilakyan inawala ka mabatya ng tagatir wallah o banyo pagkilakan sa syaitan kadi panganganak ng syaitan sa sabag usaban narilaan na wallah matang wallah kay mayo mga konser, ibisi, mga bariyo sa kanwa mga ulama napiasa ko na pagkilakan ako ko syaitan narilaan ako wallah ya guys na nanok sa som yung rakan anem di kanen wala mo tinabala sang ngono ada na bulungi nga na wata na bugot sa setan nya kasak di kana di kurma taw na bakalan ang galing ko ayos to bang nagano mo kalapan ako ro bali na ko mabati sa water wallah na tiga na sa kanuma ng mga alim na kompleto tiga na bawali ma kompleto mangino ba sa alim ma kompleto dapat ko niyan gagadutan ako na alima balasan mo wala iya koron matao na ako na alima ako na gani-gani taraw matakwa na kayo kumakarila na miyapta din ako niya kayo kumakapanika ko kwalera yung mau makan nang gawat na bugwa tao piu-piu na sa sekanan miyakal di mata nasakam ni tatantangan niyan matang wala kabuntala pa naman diri gama pag ako may ilang na hati kami, atay ako siya. Mga liw, tipo ako sa tuwak. Barang-barang na may pikiran
tang sa galakam. Tatatang ako niya. Allahu Akbar. Tiga kali nak matatang tangi. Bako siya salay sabi. Hanam ya karang itimata. Huwag ka na kayo mapikir. So ayatul kursi na isay pagkalakan na ayat syaitan. Nawa ka nung batia. Ana melia ka na malugumin na. Nadamati na wakay pagariwara. Ana ni mamalikwa. Ayaw! Ano kaya ano ka na ko? Tiga ano ka yan? Tiga ka totoo ako! Tiga ano kung ba niya matutong na niya totoo ako? Ano siya kung napanik? Tiga ka na inukak ka totoo. Dati na nga na kumbati anak ka na mayaw kapag kaginamakan. Ana maloko kaya tagwe sa gats. Malum ya deso ka na ka ba? Tiga ka na miya sarbat. Nanti ka na ito niya mapipikir ka. Maloko mo biya ka tuwis mamanti. Ito niya mapipikir ka. Nanti ka na magawa ko. Asyara adi ka na ng peruman matia. Nanti ka na typing. Nanti ka na magaw. Natatatangan ako nini. Awa ka tiyan. Kaya ka ito ba? Nanti ka na ako eh. Magawa ko. Nasyagor ka ka. Tingnan na ubadiyanan na di ko magpagawa. Kasama ni Suhan yan. La ilaha illallah. May kagiraw si inanaalib ato noto kata na ako na tiga na magaw kami ako na ikon mata nakata na magaw tiga na manawida ka mo na magaw na siya kanayuan yan na tiga na kanina na duwaling bala siyang kawalan na pakaw tangamap tiga ka na siya kanayugit kaula Allahu Akbar Allahu Akbar ila anak wallah نشوف يا بطيخ شماعيات والله يقتي بأن والله إن شاء الله شوفوا شو عليك كل قاعد أما أنا يقبل كل قاعد شيطان تما شقيت وقتبيه نا إني بيتركني إن كان قبل أنا كنا ننسى شيطان نا يا جاي بقى سالي شيطان أنا dan sebelum nak satu orang anak lagi tahu deh mana masa gua satu orang di anak taikan roh kali yang makakhwat tak ini nggak suatu kata biar nak kalau lalungannya dari manusia pak dengan nafsu keharaman bawalan ini nggak di TikTok di share aduh petaikan kanan na banyak mempermanik na warning ano banyak sate mani kau salah di milik potaniawan yan emang awida kan tabiyo pagani ko bebek yaga staka pwede nga suwata ka di siya unas kapli ng music ko yan yung dadada Aray mayo aray konsyala Zakaria Kasim aray bisyo beri ako ni bedi piu bedi nga suwata ka tabiyo miya katong sasangimu nada mo siyapan ano di nga po sa miya itong kabawad pero mga kima pangalan nga ba niya sa masjid at niya kabagyo sa akin na suwata ka na apian tunit ka to niya na di nagpo kami nila ang kaon adi sa miya kamasiwata ka na mausya sa akin tonanan niya to na kanumi adi na di ka nung ikit nga karumay mata na yung mata ko malayo ko na ito pa nabali syukat na makala na takin ibab sa may ito pa natagod na makala na tagod yung nga kapitang ranawa katay nga mga lima abas ako na makatongka na ipinanalo nga sa makatag na doon pa kasi gabong nakuha nga nakasakar ka lagi abas sa mga para ka na lima kaugis ay gusto na makato sa duwate ni pinanalo gina tayo niya kabagag sa duwate kagi yung kutsi mo tayo mo tanong gawin tayo niya kabagag sa duwate napag yung makato sa sangibuna makatalo-tulo niya miyanos napakaito niya pan tayo niya kabagag sa sangibuna tayo niya kagin na lagi tayo niya kabagag sa sangibuna ay kata ay kapat Allahu Akbar nilai ako niyo kakalabasan kasiran suwata ka pabakak suwata ka makaswatero ang may topan na miya katuwa-tuwi na lang na asala kaya pupumino nakakukay ito yan ali ka pupumagakalan na makalaswata ka na miya kaunungan na may topan swata ka na miya katuwa-tuwi na lang yung mga swata ka tao din wasiman ang mga swatero ngayon biya kong todo kasi suwa kong ka mabuat takaway abi tiga kangka tingin mabuat kangka
Ika magwala na ka pa, tingin na ka pa. Inam ka, tingin na inam ka. Talumpa ka. Nahigala alam pa diyan, na di-trainingan. Talumpa ka, inam ka, lalako ka, kangka. Inakyo na ko, talumpa, tikiwata siya, wate, mamaya katwa to'y lalag siniyan. Namakana, namaya katwa to'y lalag. Mato na madakala di kumbalin. Tinarbo nga watakan. Sa pulau patra bunyi dia na amang ngong. Di ngong. Cuata ka dia mang. Emay to cuata ka na pamang nuno ka pala di pamraan. Nganga. Tingin mabuang nganga. Lalaw. Ya. Nama kana cuata kan. Uya. Kagila di khadi pamrakan ng khutawat. Ni khafi repri le akhoni. Allahu Akbar. Nah dia mga uri penwallah. Nah kata ay mana niya uri na mga uri penwallah. Biadu itanwanan antona puni pedak kalbiyan angka bulan Ramadan. Nau naksir kanu yang maadri sa mga bay ana mga karumanian. Ma imra'a dakuna ba'i tugu nabi. Igra Ramadan na tatlubu rida zawjaha na sakabay na igra Ramadan na di ka di Panginoon siya okay akapagkaswa-swatan ka kikarumang kaamama na daat tugo nabi abala sa kakongka inuta na ayak kakongka abala sa alwa na maurin na padakasyo Siti Maryam Abu Siti Asya niya guto ano pa na mga bay ibu kapagkaswatan ka kikarumang kaamama igra Ramadan. Atau ni perhatian para maswa-maswa terkasih karo mga mama. Ipedi si karo mga sumisha ko tabato. Udi na sumisha padi sanga mga padi tanu sanga para mamayuran ni mayo. Nami ako masih karo mga lastus. Nami ene nga abubay. Ado are. Ipedi ang abis nami mama sanga tinaway kay ni po sa kadong mamada kana tawron. Nami anok. Dati gado are. Abi iya dengan penik nasi lopenya kasakan yang mana pun kaduduk kawang kamau nasa mana tu namanya swat tekan jika rumah mama timing Allahu Akbar namanya kagiro kapman abaya dua abi iya atu ni miak wang kaseda ipat kastan ipu satanu boy namanya kagiro masih karo mga agrabi dapat lo baka miak kagiro atu ni miak wang kaseda ipu satanu abi namanya kagiro maku karo mangka amama hey hamano kada lagi tolong kaya aktiru na kana mano kada lagi na sa poultry kung kama sa poultry ada masing bali na tada ka akakukurangan sa tanga buka tawan yan na aduh koko namanya kagiro kap mana babaya ay do biye na to ni kitiga antas sangka mano kada lagi pagedubon pemiliton petinulan o pesyawawan ana lu beli baga pose karo mga mama na miya swaswa tarka na ino dali babuli kaya te karo mga mama o ba kawang medina apa ya adu bubit na miya swat kamo se karo mga mama kataon na kasano mga bay irabu akakuani o konditar no mga karomanyo di so na mga karomanyo no na ino kaso mga bagwal tarukan naririsya ba niyo nabada pa kau ma naniawan ni wakau lugan langit okay so aki so mga bain na madak na kurisiran ay manigran ako yun mas katano mga dato na manakadak liran o di tanong niya paggalwin no kami na luminiup manatapi katano nah ayaw mga niyan nasubay na diyan makakuha niya konditan ni karuman yan na kuso niyan tugo nabi na umani satiman atar sikul na satiman hasanat atimbang yan sama na ito nagira pemipikan ng mga bay na pumagadakan niyo nakapkusuan niyo para madaklitar sa matangwal asal magus sabar ka digap tirarangiti ya ko masih karo mga na hidup masa tertentu yang menatesir ominian patam sotoro na pepengka owai alhamdulillah ya ko masih karo mga nasudya kitan omian kata sudya pi owai alhamdulillah ya ko masih karo mga nasunsutang bina miya kakapangapan ati ekonomiya tiga mabubay ya ko kasanay tira gulan na wato atoto na kan sakano kang ano mapula nauba ka di pag high blood na awakaw na miya gastaha kataw na kasabu bay dia kumukatan tentang kay karumanga na malunga pakasisingan na matanga kay karumanga amama na dektar kuno ba kami
kasir kasai saka sakwa pira na datar oba kami kasir kasabulawan ay saka sako na datar oba kami kasir ka sa isa kasakwa dayamun. Masya Allah, dia buka tetang dengar kayak karumang mama sama bu mama nak karuman yan na ubah ka di panentang sa salaka ay bu tetang dengan magda si karumang ka maniak. Kenapa sekarang orang kita orang maniak? Bisa dia kata biasa sansa segenap atai itu ngarumako. Pilih aku yang mengada tu. Dia mahu enggak abai tabirakan. Punya nama pamaram batu enam ngabedakin. Tamasa kira ini nabi makagunya salangit. Ya Malaysia nak kere 2023. Nah semua kada pernah. Niya kapit na kamabu. Kenal, oke na imato na mga bel katano. Kada abak kira ni mato ka sa mga bel katano. Kapakaya tiro na kada kalalawan ng tawitan, kalalawan ng tawiran mato sa paratya. Pagbangan na kaya tarong ay karamanga. Are, piyagbangan na daw kasi milur man milur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Are, piyagbangan. Luhur. Inakoguin na awida ka mama sumube kadip sumbe. Maka semua masa masjid sosong kanu mga dia maka jika ditutu sumbe jika di merorok-orok sekarang mga bebe na di sumbe ada ngamako tiga mabunda mana kabay wala mialing kana mabebe trip ka mama tiga karang mga bebe itu na punta ka maka sasang ini baju benar ya ko di pandungan mga to sa masjid aja ko ditutu tu sumbe ada balinya ada ka ko yang selama buah bayi negara orang itu nanti nanti nak semua pikir pagawa ko saya pagawa selama buah mama namanya kapan dari dari ada mga ibarat rupa makapan kayaknya resibnya dapat ngarep bakawa enak ko buah ni nama nagu kerumah syubang luhur Allahu Akbar Allahu Akbar ayah hari pagi kamu nak bilang kemana miau tu rumah aduh kasih yang tak Naiman tu tapi pagbangan sa dulu salah kau kaya kasagutan mo Allahu Akbar Allahu Akbar nanti ada orang kasih karumang ka alay pagbangan yaw tulungan dahar komanda yaw tulungan pernah kaya sagutan yang kau bangan nakaka bagaimana mo to Allahu Akbar Allahu Akbar na bagaimana ni kangkano la ilaha illallah pilih ako ng mga bay nakatiyak man inausakatan ng mabuha mga dato napakailitan ako Allah rami ka patay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pada nila nilipangin sana na diyong koto akapiyapiitan ko mga bay ko mga karumatan kapakapatay at tanong ko mga bay khayrukum li ahlikum inautumu nabi na urabik patay sa Nabi ayabiya kapiyapira kanu ang mga dato na mga dato abaditain sa karumanian ababay nasa kanu mga bay na taya kanu ko mga karumanian pakanaban yung kayaan taya kanu kiran asal di kanu taya mubu di mengkapakai baga sumay-samay tawat aditeta atiga biiyan ngangaka katawala kabatan pagabu yang atwa-atwa nanganga madaw naman mabubuhay mama di pakaptiya sa karumanian na mabubuhay pakaptiya na kaling yang atwa so kung mapito ko rin ako na ididin dito manari kapakapatiya ka nakapakapapatay dati ka doon nakapakapatiya ka nung paman nagsana ka na diyan ni teta ya gak kesangaki api yang katwa-twa si karumana gak kesangak madong ngagegripa pakai gede menekan ijijam datangnya kapan nak mama katiti namanya apa katanya kasih karumana bagi yang mau tata biar kata nama ada tuh ambil ngasih karumana ya kayak kok maaf itu kalau udah dia nabali sakit teman dari pernah begerian tapi yang pagi tidak diambil pamangannya kuala kapatenya ya Allah yang kayak karumah kenapa kapapatain ya buah kaki leputan yang mania bunuang kabel Mestaki ada tanah nama katipo bedok mana na putik sunak na ada penemi lebeng mga saulannya na kegetan ini aku na mga dato
dapat tadi teka pakai ini nak kekaromang ka apa yang kau. Kenapa maka kira saya karomang tenggelangannya? Nah bukan sekat tenggelam, tinggal mau buat pengingah. Tangan betul nak para syakak. Pamana kisah kaki karomang, lama saya lebih padida. Esa abasannya ang babae ini sinasaktan. Minamah. Kenapa ang babae ay pinataplak? Dia kena baik. Na api akar orang hitam bersobai. Na miak kagak ada ang kotor orang itian. Maka nak kapakeda kotor geninyan. Kasugan yang kama ngabai na genia tontong. Asal ni ngai terapan. Kenapa orang genitan memang ada tua mati temada? Pakai nomor kasih isting na berminyak lah. Matang wala kay patay niyan. Ano mga kay isting ang mga relax nino. Yung matangan yan. Bari bayar. Minyak lah. Napakay naman nakasako bra na miya moloak. Na dia mga bay, asal ni ngai terapan igalap kira langitan si karumanga. Matang wala kasi mo sa motor rasa kagagani-gani na kedep. Pangnita na ko na muda kasatra mama. Lagi pernah bawa masuk terak sa matan na makna sa terak nas kabi matay ko. Na pagilin niya muso terak aplar ko. Kami kata dum ya kapi lagi nawan ni. Na sumyo lipo ko kwarto niyo na punguro. Tadi na naman. Ya mo to Peter wa kana mga tarima ko. Jok. Kami ada keganan koto agen ni. Asyara kaya di kau pergi tirapan ni gerak apa kerarangitan. Biar kita baka amia karangit kami udah masuk ini Katalonian. Nah panah ni deh. Cuma kau sababa. Nah karang nakakapa lagi nawanian. Mga mata ano siumi iyo. Tani masasuayan. Abi mau siubadi. Ubah kapasipanik ako yaw. Budi na. Nah karang nakakakimbatan niya ko badi. Mga mata tani masasuimi iyo. Abi maka mama kami dua badiin. Ubah kapanik kakaritik anda. Nah yan ngapan. Mau tani masasuimi iyo. Abi niya tani soporte pa iba. Urusnya, pokoknya sapato. Terus ni lunas memang usah sultan udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang kau makan, mangga tak tahu dia masuk sini. Abe, sisa todang, bekas sama yang lain. Yang kayak itu. Nah, penuh benar kita tak bekas. Tadi kau dah nak amang terus, atai-tai piana begini. Tapi ada penuh ada suai berladin, nak sejarah ngadu. Cuma yang jatuh lah, pemikiran, kapten apa kain, pemikiran. Ikan dipakai hai belan. Kau semua tu sebelum batai sahib dah. Lama nak abang kakak kaki taruhan dia. Ani man mapakan betul. Dapat menggerak itu. Nanti nak kau semua menggerak terus batai pian. Matang walau di menggerak. Gisakan suara harap. Wah, nak kami dah makan peti dawa miam buih. Ina pipi antara semua ngabai. Dah terima hona. Ubani usiran tugu nabi pemakatan salima. Wala takami hona. Na ubani usiran pemakatan sakatero. Sakit ubay ubang di pamasama. Yang makada bala makipaso. Ila maka paso nga si karo mga babe kaban pagkaguro. Tabi sa nga mga babe kana umatay. Hindi. Dabung talian ababay. Namanya yang ada pagkaguro. Yung paro. Benar ya. Malah pakai poso darah peri mo dulu. Kenapa sih kalau na malu kanu nang kenuan kapara ani ba kasida buta syukur mai. Ay dapat yoron mga ore puno Allah. Bulan iman to Ramadan. Dia mo ta kabasay mayo. Kailangan ang panggiginawitan. Pagisay-satan. Di tanu pipikire kapri riduay. Ayo pikir tanu nakapagisay-sa. Kaupo na may layo Allah. Pitero Allah. Faidana darto. Al-mutahabbina fiya. Umayliya kanu ko mga ore panakan. Apang tiginaw siran. Napagisay-sa siran. Nakuha na kang kira sa tiyo ba na makatataning makira na tiyo ba na isyambya ka na pagkatanan ng kira na limuwa kang tuwa ka. Pamana pagpungan niya kakawala sarila na di ka matarumila ko padaka. Jadi gurang-gurang mamanting. Ya Allah narinakum ka ya Allah. Na di nga buparilaan sa padaka. Ay kaya perilaan wala na sa tao perilaan niya sa padiyan. Isa na namin kapag gagana tatanong na kumusta na ko. Ilmo nga pa na kumusta sa padaka ka na para ko nangililay ka no.
Mabukap ko mo kamusta no na mama to mama. Sana mabu mga babay to babay. Ano ba sa samya katutum na. Kamu na kaman sa babay pa mo na prampat ka assalamualaikum. Laro mana mama manikap man. Ang patoy. Oh, nadiyan na. Pagmamani kama mo sa ikali mo kamala na kailangan na barali mo ka. Pero kaya Allah na kali mo na kung ka na kailangan na malakay gago mapasan ka pangalim mo. Irham turham pangalim mo katugo nabi kaan kami mo Allah. Pangalim mo ka kami kalim. Ayak kaya ikali mo Allah na sotaw ang mapasan ka pangalim mo. So dia katakan naik maging ka mga pobre sa fitra ka. Masya Allah. Pamana po pengani kakwala sa limu na di ka mataw mga limu. Kamali kita ka. Tadi dipago kita nambal apa suangarong ka udah badak. Kaya makano nang utabas sa tanwa ini. Dipago kita na mbala apa suangarong yan ako dalis. Matang wala ka. Tumya pang ako sa ako dalis. Dati panganong nangyarong ako na maluwag. Pumino ako sa bituilas na maluwag. Pumino ako sa udah badak. Di. Pamana penggiro kaya Allah. Kali mo na ko nga kapunguro ka pa na di ka mataw mga alim mo kamali gitu ka. Di ka di mo guro-guro. Ya Allah. Kali mo na kong kadalo. Yan. Lugan. Mama magay pernah duwat eh. Ada pernah nambar yan. Nah kaya PPM nama pernah iskasti lah penggino pernah dia kata lagi dia katakan namanya pernah mau ngabigan dia namanya kakak-kakak pada iskasti timing tak iban red namanya Allah kaina Allahu Akbar baiti ya pakake ulunga tuni mi akhwa khabala siya mi akhwa ngano pakabulu basta kaya ayah yang apa memberi na sopo pengapia kino no penaka nah dia mangari penolong tadi ame orang yang kada bisa kau rasi pengusiatan agak kita nak udah apa kata sama oh kami agak tinggal kau siapa yang kada latih udah kurang kayak pagariakan Asyik Abdul Halim di Patuan agi susugun ada yang kasih kemel dia kasih ABC dia kasih ayam mamna pingkani aku dia ngamak konsia datar ke konsia Zakaria Qasim dia ngamak ulama lang na ayamana naskan mga bariw adu 25 mga bariw agi sponsor ya bayi nah mapasang mana dia akan bihi sa mga kawat-kawatan kateman to na maluakan ng kinuna sa orasan ng kinanak kenapa ina ko na okay dia miya kaysa na mi pete ko miya sakit ako miya ubir pati ka ko tak kena mana bata ka baya kapatay ka matang ko na kadyo na mato na kabanya kabaya kapatay niya pabamang ni ya Allah pakatatatatata sa orang o tali na miya ko masakot abato benar-benar nga di mamang ni na ya Allah natupad ang kaumuraka ino nga pa na may leka matang wala kada makapaluak kasi sipatan man na di galubak yan pati rapormalan yan matang wala ka gusto bila ako di balasakan wala nano lang na mga tao ang niya mga kinitimo-timo ano tala ko surga sa kapaguluan nila katanong nga may tanong subes matang dia makonsultano dia nga mabar yung tanong dia nga ibisitano mga ulama penganitanong ko Allah dia rin pula nakapakang piti na kayo tanong nag-isay sa tanong sa sabihin ka municipal ito parang mamayroon ng kapagalitan o seka sa pakilitan ko Allah pong ginawatan prililitan o amay ay dapat yung inshallah pangatanong mo inshallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh